2014 pulo tangte la ke Miss Malin Timungpi ya lah lo la pen ke who won the Miss KYF title in the year 2015 pulo tangte la ke Journey Timungpi ja kadom kado we panta kaching hon karbiarat doan tasi pinia bangke nale tu pan isia kenang sot mate karbiang long puthak lokachar lian nat kopenela jutang jubara nat pen kapre kapre ka son itum kachini nang ia son an kachini ya pan jasemet la uwi kimia tum hala interview long ai hui ba karju so ka thakon thega phan la pen ke jasemet swarlo tum jamela Miss Beauty contest ha kopin ne long la questioning round do la hai puthak ai tum karju ai hui long ke thakon thek tum ta du la se non pe da bangke ke cheng pen ke ju tum karbiang long la kenang sor puthakan chini lapu la si labang so ka chini lap dia phan tum non bangke la mobile long same long pon lapu la si na tum mobile long jasemet kenang jia bangke la lo isia app paklang po lo la ke iltum karbia bang phusi ke paklang pon bang nili amen non marang than thilo nili yang than pon dik po setame la sinal tum isia apps enang ji la ke en ponang ji apps bang ke la ke nili yang than pon dik po karbi jike koris po jo la hello karbi jike koris nal tum la play store long da long pon ji la si karbi jike koris nili ke kan install tang lo jo la si install tang lo po si dak do kok lo la si non bang ke open ver nang po nal tum tame dak la email ai hu ji pi nang ji la hai nei ni like pi lap lo posil pu wang phit lo la sana tum la email hai ji pi no la per confirm lap lo te pathu long po ke cheng sia bang nal tum ke la play quiz long se ber nang po dak kapre bang ji la song bong pen KYF ta ho yo entertainment ho education to regular activities about karbiang long la pen events to kapre bang ji la se la song bong pen non ke li tum ke se paklang po chat mate joy ke pen ka chini ya phan chora pote ma la si ni la KYF long se berik po yo asin nilipong level 1 pathu lo tamenon puthani level 1 si pak pen si cheng poni po level 1 protante da question wangji mate karju wangji dagal tum tha thena po first general secretary of Karbi Cultural Society KCS to first general secretary prote malo lage roing hi yes chokelo jo lason lo when Karbi Youth Festival was first celebrated in the year 1974 yeah chokiglo lage la pen ke Karbi Youth Festival will celebrate its golden jubilee in 2024 yes, choklo. Angke Jonel Karbi Youth Festival was first introduced in the year 1992. Yo, choklo. See who won the Miss KYF 2018? Pulo tang tela ke ake chok bang ke hun militi sopi sitani la kaprek berong po malinti sopi berong po chok chilo la ke. Ya la ke chok chibre son se bang po. La pen Karbi Cultural Society KCS was founded in the year la ke 1977. Ja, lalo. Lapen ke who won the first Miss KYF title in the year 2020? Pulo tang tela ke 2014 pulo tang tela ke Miss Malin Timungpi. Ya, lah hello. Lapen ke who won the Miss KYF title in the year 2015? Pulo tang tela ke Journey Timungpi. Ja. Lapen ke name the founder president of KYF pulo ke late Jonas Singh Terang lo. Kalidat ya lah hello la sidak kulubang ne ke chok la sina tum lang na polason pathu bom si wang po la hello ne jin non man ni li lan si paklang pon chok po la bang ke la si la hello don mar le tum la si ile tum karbi ang long puta kapre tum ka chini je phan nang le tum la bang so apps ni thala ke karbi jike koris po la si hala ni li description long link pik lo na tum ada link ber lo te long ponik po la si kaching hon pen na le tum ka doi phan puthot tuning rik lo bang so video ke lang an tum phan kaching hon pen la ni li channel ba na tum peder de pin ba na tum subscribe dik vek tha kadu ko bese tame lapen lalo nalo tum nili channel subscribing non lapen ke bang hilang apor tame kapre ka video tame ni kenang sot video paklang bon phan bor ikpo lapen nalo tum peder de pin pen la ile tum karbi anglong puthak kachini je phan nalo tum labang so karbi jike koris po apps bang nalo tum install igran nalo tum kadu ko beta lang ikha chini ikha lapen nalo tum kapre kachini je phan bor ipon bom ikha lapen ladak bang non mat ke update at elang setame ke jo pen ka update je phan athia apps ma kimi pinak lang potsi Pijo pen tum update ponik bompo la sinal tum kadu ko beta me install ignon lang ignon la pen chini lalo la pen puthot tuning ri la thot lo ni channel ban tum subscribe di vek tha like di vek tha share di vek tha la bell icon ta bel ignon subscribe det pen lo pro tang te lalo la si il tum karbi tum ta la an ke paprang dun ke lalo tum non ke kenang sot lam ta mobile long ta long ponik lapo la helu tum ning karong me lam ke jasemet so ado tum kenang sot thai athela Miss Beauty contest polong hala questioning round karju judo tak kenang sot question tu piginal tum long lap ji la se kado beta me peder de pin pen hala ni description long ke bi labang so hala karbi jike koris pa apps installing non lang non lan lo pini ba ke kado we phanta puthot chetong thilong poning arong lo la se ke jut si nil hin pen dam sai kadong pa je lo kadong